Njuan-juamo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahan eng, mersodip mo kita asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagas sentendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan ta si darien, ibu ku renungan wasiat nai si merjudul, baku nemo asa sayurun tua. Si bagini do kelapihan simbadia, imosi tersurat i Lukas bindu 11, ayat 14 so ayat 20 walu. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-20 waluken si mendok. Tapi ia loi Yesus mo, oda ngobagi. Kalak si mendengkoh kata debata, janah mengulaken i ngono sayurun tua. Bekita karinana siniku kelengi kami iwagesen Yesus Kristus. Enggati ngo kita tersenget mendengkohken, berita kalak singgati mengirimkan foto marang pe sukuten sayurun tua i media sosial. Kepeken karina sayurun tuai oda dos deket kenyataan kenggeluhan. Bagian dari boy ngau kalak peteridahkan kemesraan i media sosial. Meremben lot mau berita kekerasan i rumah tangga marang pe persirangan. Kepeken kalak i oda ngau sayurun tua. Pelinteridah sayurun tua. Tuhan Yesus mendoakan sayurun tua ngokala si membegikan deket mencekep katani debata. Levelna oda sekedar membegi deket mendokkan amin. Kenah ngokita menguei deket mematuhi katani debata. Ngeut ngokita mengirimkan renungan katani debata. Kirana tentang katani debata. Deket kepetuduhkan bahwa kita mengkekelengi kata ni debata, tapi oda boi kita kiluapi dirintah sendiri. Boi ngo terkuso-kuso reflektif, barang pesempus tak mendahi dirintah. Enggo ngo kata ni debata, ngeluh ibas pergeluhan ta segenep ari, ibagasan keluarga, perkerejoan, bisnis, manang pe pelayanan. Mela jawabna uwe. Berarti kita mau jelma sayurun tuai. Ora pelinter idah sayurun tua. Oda perlu kita mendapatkan pojin kan jelma si deban nai kumerna kita sayurun tua. Kumerna sayurun tuai enggolot janah tubuh ibas perukur rentah. Kumernai penting ngo kita menjadi si ulakan katani debata. Pertibien menawarkan baku ne cara mendapatkan sayurun tua. Tapi sayurun tuai buen kepalsun deket sementara. Kristus memereken cara nalako merasakan sayurun tua sejati. Tenah memegekan deket mencekep katani debata. Kene ale dengan geut memilih cara siapahna. Bersodip mo kita. Lia sate mo Bapa sini sorga. Katamu pesengetkan kami. Kami mengido, beli mo tendi musim badiai. Dak tong memereken keteguhan. Deket gegobay nami, nalako mengulakan katamu simbadiai. Asa gelarmu kami pesangep ibas geluh nami. Iwagesen Yesus Kristus kami mersodip. Amen. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah kibagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan-juah mau bantah, shalom.